malumai iai. For ima lona sui nea ua mato feangai ia tausia ia faatonu
moni me whaamaoni upu le nā pese. Whai mai olona mana e sao ngā le mu ai. E o tātou te sao ngā le mu i le mana o lo tātou wa li o Yesu Keriso. Po lo tātou wa tua. Le tua o au o ia foi. E le mawhaia lawa i tātou na whaia se mea. E le mawhaia le tai o le atunu. E le mawhaia foi. Po ai lava se tangata mahalosi mas tangata tamai. E le mawhaina ia a whaia se ngā ruenga e au noa ma le mahalosi mai le tua. Na olona mana lava e mawhaia mea. Umoa foi ni mea o tutupu lo tātou. Wola mo lo tātou soifua. Tātou te le mawhaia. E le mawhaia e tupe. E le mawhaia lava i seisi mea. Na o lo tātou wa tua. I o e whisosua ni mai le tua i so tātou wa tunu o Samoa. O i fo i Samoa malana whai ngā malanga. Lo ngā la lo le amatanga o le nei tau sanga. Ia mai la fo i whai uino la tau sanga. Ia o mai fo le nei taimi. O lo o wha apeo no sou pea le fo lau ngā Samoa. Le fo i e tātou talo pea, watu foi le tātou talo sanga o tātou pito la au le ekalesia, o le pito la au foi whai lava mata whai ui o tangata ina tu ina mai e le atua. Ina ima whai o na se e leilo tātou sa, i au foi tātou tamu whai whio soi whafo ma le va. Ioi, tātou wō pito no le va. Saunga le muelo tātou wō la tātou wō e whau whātasi. Tatalo mo tai o tātou o tunu, ia o le halava ia lau whiriwhiringa, po le halava tūlanga le tātou tatalo, ngā ruenga ia tātou tatalo mtu ina atu i le tua, o ia e whiriwhiri mai, ia e uani o tātou wa ai le tui, ia o wafu o le upotus, pa ia fo mai o le poto whaate moni, o le poto lea te whinau ai, i o po le halava ni si ko i ngā whinau, ni tu i ngā whinau leanga, tu i ngā whinau fu i lele te whinau, matara tu spa i o le poto wha te moni, au ane i wha ngā ina tātou e te moni, tātou te haa li tu i ai nisi o tūlanga. Hei e wha peo no tātou whaia mea uma le halama o lalo, o ni wha masino tātou e le atua, pe a wha ino lo tātou o la. Hei e wha peo na vea niso i tātou te tu watu tangata, so o sesi lava tai o lava fu i tai o e kalesia tu i le atua. Tātou ngā luenga nai whai o na wha masino mai leo lea tua, a wha masino mai la lea tua, e la vea ia lau soifua, la vea ia ui leo la vea tā ua le wha masino ngā lea tua, aisea o na lana whai le tā ua vaenga le talo, amen! Wha talo whatu, pea whai ua e a whea, ia le tātou polokala menei, au le tātou sauni ngā lotu, pe lau fwoi ona iai, ia e wha peo ona lango fwoi ngā luenga, ia i lātou fwoi so o se whata whaitaulanga, ia le ngata fwoi lea, ia o maota malawa o whaapeo na mafuta mai lunga o tātou a viernes sauninga ia mawhai ngā lotu fo ia whaftai fo i vi ia le atua pēr whai o ea whia fo i le Kevin Life Ministry te whai sauninga mai nei tai au ia po whia lafa se tafo e mafuta mai o le auli a mātou nei New Zealand ia wo tu ina mai fo i le tu la lea le tātou sauni ngā lotu ia no se taimi e tala whia ngai le mo au ia molo taimi ia mi se fo i tātou umalava manisi fo o mafuta mai a whai fo ina e whai sauninga fo ia i nisi fo o tapo inga online nei ta helvi ia le atua na ufa o popore na wha malostino ia te oi ia e lau savalinga Faaleagaga ia ole tātou sauni ngā lotu le nei tae e la le nei a uli nei New Zealand ia po whia fo se tafo e mafuta mai ai ia e wha sosoani toi fo i lau savalinga Faaleagaga ia pela fo i ona ali amataria tātou plokalame se ufai se talo e amatai le tātou plokalame nei tae au le tuon mātou tama wha peonu tu ina atu i la ua fio le nei tu la ia malo mātou wha moe tamai lo wanganga pa ia si efeso soani mai a maia upu i lo ngutu au maia le lau whau unga tama ia mai se foi o loto i lātou o lo wha peona mafuta mai ia ho o toile ngā lue o lo wanganga tama si efeso soani ia te i lātou mafu whau o anisi o wha peona sei tia ia tatala ina e lau upu tama i le mana o lau upu au ane i mai se poto se tangata au le mana o lo wanganga pa ia whaia mea uma ma le loto ma walalo tama ia vi ia lau fio ia langona e lo watunu u lau fio ai au lava o le tangata tama wha manuia mai o e tama le mātou sauninga wha manuia i loto uma lava o mafuta mai wha fo i de vi inga i la au fi ono tsua fo o Yesu Keriso wole ma wala au toine amene ma amene ia vi ia le atua i le nei tae au o te toi wha atalo wha atu i sunga i wha fia ngainga o la tau wha tua ia o a inga fo i le ngata fo i leo tina ma tama matua au sino si tātou tunu o mafuta mai tono mota malawa whaatalo whatu foi i a inga tasi o whapeona a whaisauninga mai i a lātou TV ia
pe o whaonga ina fo i TV e mafuta mele ainga atoa whaatalo whaatu swafa manu Yesu Kiriso. Ia, pela fo i ona sila fia, ia, e le vaenga mua lava tele no o whaia. Sauni lau taulanga e ave le tau e kalesia, ia, po lea fo i se vaenga ua tu e le atua i lo loto e te whai taulanga ai i le atua i le neitai au. Ia, e au ona whai lau taulanga i le atua ona e mana o mia e lau e kalesia, ia, ma le vaenga lo e ngalue ai, le se le ni mo ngā luenga, au te mana o lava ono lo upa tusi fa mai tupu le wha atua le tau longo, e no o te tau mawhai lava e avatu pele upu le atua, ina ia mawhai ona e fōwai, ala e te fōwai mai le loto fia, ia pe ia tau ia o e le atua, au nei tau no ona whai, wa so se mea lava e le whai sa wha atua, e le tau ia e le atua, mai e le fia i le atua, that's why ala ina mana o mea le upu le atua, faith comes by hearing, rono winga, so se teimi lava e te whai ai le tau langa, make sure your heart vai lo loto e kango e facing adjustment o tonu. Ia ona e whai rola i o lau taulanga. E le ngata o lau e fua i ma loto fia. Ma lia le atua ai toi maua le tauhi. Na i lo le ave o lau tupe. Fia le kalesia ai ngau o e wai le isau tauhi. Right? Amen. Te mila nei. Sina vaenga mai le fiong pa ia le atua. Le tusi le aluka. Lona mta ma reko lona mta upo se funma lua fo upo fantasi anga i le fa lo fa pia mai. Sa nofo Yesu e whea ngai male mea e teu wai tupe, o sila fia foi e ia le vau tangata, o lafo tupe i le mea e teu wai tupe, e to o tele foi o e mau oa, ua tele ala tou ua lafo iai, ua aluane foi le tasi fafine, mativa ua oti lana tane, ua lafo ane ai tupe iti e lua, o le ko tane e tasi ia, ona wala au atu lea o ia i ona so o ua whetala i atu ia te iladou, e moni o te whai atu ia te oudou, o mea ale nafa fine mativa ua oti lana tane, ua lafo i le mea te waitupe, ua sili ia i a latou uma na lafo i ai, a wā o i latou uma ua latou lafo ni nisi mea, mai a latou mea ua tele, a o ia ua mativa ua ia lafo ana mea, uma sa ia te ia, o ana mea uma e o lai. Amen. Vi ia le atua, e whai tau whai upu mua, foi mai, sa nofo Yesu e whea ngai ma le mea te waitupe, ua sila fia foi e ia le vau tangata o lafo tupe i le mea e te waitupe. E te iloa o laiva ava ai mai Yesu i le mea nai lafo i lau tupe. Ia. O le tau mai ifo mai, o le tūma tilo le mea lafo i tupe. Up until now, he never changed. Matala tuspa i o le atua i le Yesu ia. E o atemi nei, lafo lau tupe, o la lafo e tilo ia Yesu. Amen. Pe sfusene lu sfusene. O lai tilo Yesu. A o le mea pito sidi ona tā ua tātou whai tau tula tala. Whamai eile au mau mea no atu lafo la tau tupe te tele. Ai latu le fafine malana lua sene. Malana tupe ititi. Latu lafo whamai Yesu. Hei, so, o mai o tau uma. Kilo le fine lea. Le fine lea na lafo la na tupe le la ititi. Whamai tala le Yesu. E sili atu le fafine le i kanka uma mau mea ia na ave la tau tupe. Ai sea, ai whai tau pito i lalo foi mai, o lana fo wa ile au mau mea ono le tele o lato mea whateta inga. A whai e latu Kevin wha pena le limas fu sene tu pe Kevin latu, pau wangar ku pe Kevin, latu roa Kevin ave mala na limas fu sene ile atua. Ai sau le tangata o lai ailana se lau tāla, sau ave le se furu tāla. Si, o lalai te lele se furu tāla ile limas fu sene. O le ese senga, o au na ave umana o le lima susene ana ave umama loto atoa. Everything. A o le tangata lea, lai ave le se furuta la, ai ona e tele ana mea, o lai tele ana se lauta la iai, e ui ala e tele le se furuta la le lima sfula, mai Yesu, e sidi le lima susene. Amen. O le tala na Yesu ia, o le tangata na te whaia, fomai na ia ave uma mea o lo ia te ia. O le fōwa i lana mai tala Yesu i le whawhine le whamai, e sidi la le fōwa i le whawhine lea, na ilo tangata o lai fōwa i le tele o ana mea, wa e mawhai ona e tango ave ni mea fo i le, ono lai tele, e tele o fōwa i la mara whaatua, ono fo o lau tele. Ai ese le tā ua fo i le, check your heart, you know, si aki lo loto pe a whai lo fo, ni tai au i le tau e kalesia, you know, ai o te whaamalusia, ona fo e mana o mia le e kalesia le tupe whai le ngā luenga le atua. Amen.
e mana o mia le ekalesia, le tau ekalesia, wha manuia le tu e lau foa i nei tae au, wha pea ona e foa i mai le loto fia, a wana ingalo ia te oe, o lai sila le tua e lau foa i nei tae au, amen, o ia nā te toi tau ia hatu mea ua e foa i tātou talo, le tua le mātou tamata talo i lau fia o ani, ni vaenga o wha pea ona tāpena ina e lau whanau e foa i mo le ekalesia ia po o le tino ke riso wa le fai o lau ngā ruenga se e whaamanuia i lau whanau whaamanuia lātou taulanga o lea lava se mea ua lātou tāpena ina mai o lātou loto ia e talia au e sila le nei tae au ia lātou fōai ta mā ta talo ia te oe ia e whaamanuia ia te lātou ia lātou fōai ia whaapea ona e toi taui e peo no lātou rulu tama ia e whaapea ona e manatua ma e langona ina no lātou tangi atu i teime mana o mia ai lau fisosoani ia e toi tauia i lātou le ngata i ta i se lau ta i ono se furu ta i tolu se furu pe sili atu tama ia le fua mai o lātou taulanga e peo ona toina i le nei tae au tama i le suafa o Yesu Keriso wo ole ma wala au tuai nei amene ma amene. Amen. Vi ia le tua sa mo fa manu ia le tua e lau taulanga le nei tae au. Amen. Hallelujah. Ia ua o te loa o le lo fa peona fa nga solo ina pea tatou awa o ngai le tatou Bible studies po aso lua ma po astofi. O yese fa manu yanga ua o tupulo o la faaleagaga. Amen. Ua whapeona e whaalongo o tutono o e wa pe wa matana sui mai se mei tonu e tu wa matana na pe e tupu mailo le ngata o tupulo malama le tuspa ia. A wa mata foi no tupulo whatuatua. Wa mata foi na Yesu winga i lo wolanga. Amen. O tupu se me whapena ia te o nei vai tau mafua mai le amatanga o tatou Bible study. Amen. Wa mata na tupu lo wola faaleagaga. Amen. O le mafua anga le nai ala yona fai tatou Bible study. Ina ia tupu lo wola faaleagaga. Ina nei tae au. O se mea wa tuu fo i e le tue lo loto fai lava nisi o a foi. Ta pena lava nisi o mataha upu e whaapeo na whaasoa e peitai. E ese le taha ua se vaenga leo wa toe pe wa au mai le nganga o le tua e whaapeo na toe tapue. E toi tapu e ailo tātou wola e mise lava tātou wola soifua le tae aula nei. O la utala noa le growing up spiritually. Pena o se whaavae le la utala noa le aso nei. Ai pe o ifo o le a mata toi lo fo e tātou mata upu lea. O le a tātou tala noa la i le tupu faaleagaga po le growing up spiritually. Ona e tolu la asanga o le ola a tupu so stangata lava. E tolu ia la asanga o lona ola. O le pepe, o le tamaititi, ma le tangata matua. Babyhood stage, o le a childhood stage, ma le manhood stage. Pe o la asanga ia le olanga o le tangata. O la fu i tā ue tutono le tuspa ia. Amen. O vahenga lava la ia. O le awha peona o fauana o sina whaavai le aso le nei. Auana i emisia. O te mana o ia te oie e vai le tāhua o le vaenga lea. Ina ia mawhai o na whaamalia ina o e lea tua, ma whao ngā ina o e lea tua. I se mea po lea lava se ngā luenga o wala uina i o e lea tua. E le mawhai o na whao ngā ina o e lea tua, ala te tamaititi. E le mawhai. E le mawhai fo i o na whao ngā ina o e lea tua, pe o te pepe a whalea nganga. Amen. Se ilonga lava e te matua faaleagaga, ua e matua faaleagaga, fato ama fai e lea tua ona tuli o te ale fai mini fi au atonu e ini me e ngai le tamaititi. Ai o le tangata matua, o le tangata lea o tuso o le e pei o le au nao mea lava o lo tau mawhai lea tua e afo le upo lea tua e ta pena inai oe. Ina ia e matua faaleagaga. Amen. Tatou oi le tusi Efeso. Amen. Efeso. O te mana o ia te oe e te vaai. E ese le taha ua o le tele o taimi. E tele antango Yesu wha o ngā mōmio whata oto. Amen. E wha o ngā la Yesu whata oto i le tino e tau mawhai e vali mai ei mea faaleagaga. Amen. Ona iai le, there is a similarity between the natural and the supernatural. E pe ei se me fe so o tai ei e whaingo fie e ona whaamatala mea faaleagaga e ala le i mea faaletino. Nei te whai tau i le tele o whaata oto whaatusa i le laha au, whaatusa i tangata. O sea, o lai tau mawhai a sua e vali mai mea o lai tutupu i le anganga.
Amen. Fa mai le tusi lea e fesolo na mata upu e fa. Fa upu suma tasi o te fia fai taua. Fai mai. Na ia tu uina mai foi nisi e fai ma apostolo, o isi foi e fai ma perfeta, o isi foi e fola le tala le lei, o isi foi e fai ma leo, a toa ma o ao, fivefold ministry, o la tau ia po o me alofa ia le atua i le ekalesia, fa mai la ia, ina ia fa atoa ina aile au pa ia. La tau te fai aile ngā luenga e auna ia atina e aile tino ke riso. Tu so vaenga i e lima lena au mai o le perofeta, o le fai evangalia, o le fai fe au, o le fai a onga, o i la tau ia lena po le apostolo, na au mai e le atua, e ta pena ina le tino ke riso, ina ia atoa le tino ke riso. Ina ia whaapiona soifua malolo, ina le tino ke riso. Amen. Fa mai la ia ole fa upes formal tolu. Se ia tātou o atu i tātou umalava ma le loto ngatasi i le whaatua ma le iloa le lei o le alo le atua ina ia whai matangata matua. Amen. Ia o i le fua o le ua matua e tatau ma le tumu o ke riso. Amen. O le ale umi talu ona e lotu o nā lava te tu maule mea nei te iai. Amen. Hallelujah. O le a foi le umi ona e alu le lotu. Ai le isuia lava lo langa. O la lava te tu mau e le isuia lava. E iai lona mafuaanga. Amen. Ono lai tala noa tu spa ia i le pepe whaaleanganga, tala noa i le tamaititi whaaleanganga, toi tala noa i le tangata matua whaaleanganga. Amen. O lea lala amataina i le tātou, e ese le tāu o le tātou a onga lea. E ese foi, le tāu o lou i loa o le tamaititi molona nā tura, e te iloa i foi e te awa o ina i foi. Po le ale vaenga pito i sili o na tāua. O vaenga lana e toru, o le au vatua na ona o pa i lava i vaenga ta itasi ia, a o le tele o le tātou ma tā upu, o le au tala noa i le tātou Bible Studies. Amen. E ese le tāua, e ese amia la tātou noa, o nei la pise wha vai. Amen. Le la tātou tala noa ai. Se eva ai le tā ua o lo tupu Faaleagaga. Po le a fo i le mea na o sina ata o le tamaititi Faaleagaga. Amen. Fa atasi fo la male ata o le pepe Faaleagaga. Ia ma le tangata la umatua. Amen. Wa o le si mea na lai ona e tau mawhai e whaise mea. Ke fiu e whai e te le mawhai ai se ha. Ono lai te tamaititi. Po lai te pepe. Ia pe leo fo te tamaititi ma o pepe. Amen. O tātou mata upula lea. Awana e kango point lo finka i se sitangata te ufa apea o tanoa tunga, ufa apea o ufa masino, no. Te minei, matala tu spa ia te ele atua i le wha mawalunga. Ai fo wa ilo na alofa tu no i le loto mawalalu. This is the time for us to check ourselves. Po o fea le la asanga la tātou te iai. Amen. Tātou tata noa fo i lele ma tātou o. O la utala noa la i le te leo le mata upu lea. O la utala noa i le tātou a foi. E tātou Bible Study. A o teimi nei, a wane imisi o tā ua tātou vahenga le la tātou tano ai. Mo be teru. Amen. Hallelujah. Faul wha vai o tātou mta upu lea. Mo be teru. O lona mta upu e lua. Amen. Foi upu e lua a. Fai mai. Fa pei o tā ma mea fa to a whanau mai ia nau o tau le sua susu e le suia o le upu. Ina ia outou tutupu ai. Fa mai le tala a Peteru i le ekale si fa mai. Ia fa apei o tama mea fa to a whanau mai. Ia nau outou le sua susu e le suia o le upu. Ina ia outou tutupu ai. Amen. E tasi le vaenga e pito i sili ona tā ua i le tamaititi. O le so si tamaititi lava whanau mai e te tau ona susu. Ile sua susu le suia. Amen. Fa mai lo tala ai fo a Peteru ma ia fa pei. Ia pei o tamatiti a faina e talia Yesu. Ele fa pei te talia lo Yesu a ve mali im fa aula e alo e afo. A ve lo ki a kongo pe a ve o fai fe au. No. E te fa nau mai e pei a o le tamatiti le anganga. O le tangata fou. Amen. Le tala no aile a fo le Corinito. Corinito e lima foi upusu mat fitu na fo mai o se o ya ke riso o le tangata fo ia fa auto wa mavai mea tu wai o fa fo wina mea uma.
Tu so wa mavae mea tu wai, o le tamaititi, e le ai sona tu anai. So o se tangata lava e whanau mai, pe whanau mai se pepe, e le wha pe whanau mai se pepe, ona yeile o sona tu anai. O le mea nai alai, ona o so se tamaititi lava e whanau mai, ile o langa nei le mfena ela tu le pepe na whanau mai ana nafi o le whale mai, ela kufo mai sole. O le pepe le lengo wa ai le wharkalapu vai ason ke ngai. Amen. Tu so lo tino, e le to e whanau, o la lava wo lo tino, o le tangata fau le to tonu, le tangata ia ke riso, fo mai o la la e whanau, tangata na tonu, o le tangata faua, o le pepe. Po le a lava la le matua o lo soifua, a fai fatu a e talia Yesu, o la lava la e pepe le anganga, fatu a whanau le anganga. Amen. O na fai mai do le tala petenu, fa a pei o tama mea fatu a whanau mai, ia nau o tau le sua susu, e le suia o le upu. O le sua susu le suia, o le upu, ina ia outou tupu ai. O le upu la le atua, pau a le o le awala e mawhai ai, ona e tupu. Amen. E pau a le o le awala e mawhai ai, ona e tupu. Na o le upu a le atua. Amen. Fo mai ia e nau i le upu a le atua, ina ia e tupu. Ia e whaalongo i le upu le atua, o le upu le atua i le suia. E ese la le tāua, o le mea fuina ela ina whaia tātou Bible study, ma wha ahali atu lava ia te oi whai upu tu spa ia tātou Bible study le wha isea. Ina ia e loa, o laito tonu tu spa ia, o le upu le atua. Amen. E ese le tāua o lowi loa, na ma e whai tāuai. Awana I tauna ona e whaalongo ai waile teimi, e halua tala ista ngata, e halua whamatalanga ma mere nei, whaapea o le tonu tu spaia, but it's not in the Bible. Mea nai tā wailo wa ai o leitu tonu tu spaia, ma e whaatua iei, paula lea o le sua susu e le suia, o le upu a le atua. Amen. Hallelujah. O le upu a le atua, le suia. Hallelujah. E ese la foi, ia haona e loa, ia wingo tamaiti. Po le wingo le pepe. Le tato tele yo tamaiti, le tato tano le pepe. O le vaenga pito I siri lava ona tō sina oi le tamaititi. So se tamaititi lava na whanau mai. E tō sina o iai ono le mama. O le ola mama o le tamaititi pure. Amen. So se tangata lava la fato a whanau mai. O lai whanau mai, ele o suia la lo na tino. Ele o ieiso na tua na ilo na anganga. O la e fau le anganga. Amen. O le tino la mar tangata tu wai. O le tangata na le kilo uma kwa ngaka fo mai I o le kaa I o le laka mai kiki I o ngoi o pai mala fai. O le tangata fau le to tonu. O le tangata la na le uola ia Yesu. O le tangata na le tala no I ele tu spaia le fafanga le tu spaia. O le tangata na le tala no uma ia tato mata upu matato o onga fa tu spaia. O le tangma faia fafanga le tangata le to tonu. Le tamaititi le na whanau, le na whane pepe le na whanau whale anganga. O le tangata la nai whawhanga I le upu le atua, e le o tangata nei whafo. Amen. For mai le tala a Paulo, o te whaatonu I lo tino, what's that mean? Rono winga, e ese Paulo, ese lona tino. Amen. Le la tātu tatanoa, e ese le tāhua o lo tau mawhai, e a foi, e va ai, po o reala a sangana I oi. O lea fo I la fana fo fanga o tātou tangata o tama titila. E le iso na tua nai. Po lea lava se makua I yanga salanga o iai. Po a fo ingi mea nga e whaia I lo kuanga I lo tangata tuai. Po lea lava, pe te whaet pena e tango fo se tu lo fasi yoti se tangata. O lea lava to ingata ko yanga salanga e whaia. O le teimi lava te whanau fau inai, fo mai le tala tu spa ia, o le tangata fau o ia ke riso. Ava ai ke riso ia te oi, e le va ai ke riso I le tangata tuai, e va ai le tangata fau le na whanau le o pepe. O le tangata la le nā, e ta tauna whawhanga loa la. I le upua le atua, paula le nao le awala, e mawhai ai o naru ese ma le tangata mai lea. E ese le tāua, o le nā turu ala o tamai titi. O le pepe, na turo o le pepe, e afoi, e innocent. O le atatu tanoa ia sol vaiaso ai, e se le tāua, o le tangata innocent, pure. Amen. O le isi nā turo o le pepe, e se le whai tete ai mo tātou umalava. Me funa ala ina tāua, le whai o onga tu spa ia, ma whasino tia ti oi. O le ignorance.
Ia po le pongi sa fo le tamaiti. O e vai tamaiti a o ina totolo. O le a lava le me tau le limo le tamaiti tango tu le ngutu. Right? O le tamaiti o le pepe fa penalo na winga. O le a lava le me kau kwerka le pepe vo le e waku e kau le fasila au ku. O le kuringamu ku le nguku. O le a lava le mea. E tango o tamaiti tu ulo no ngutu. Ignorance. Aise ana tele o iloe e le anga. Fa pena fo ila pepe fa le anga. Tangata ie pepe fa le anga. O le mea nai alai ona mana o mia ta maa whaaleanganga po o tātou ta maa po o tātou whaiwhi au. Lātou o mātua whaaleanga. E mana o mia lai lātou. Aisea, o i lātou nai pui puia oe. Po lātou nai supervise ina lo wola whaaleanganga. Whapena fo ia, o ilo ta maa whaaleanganga. O ia lana, o ia nana te supervisinga ia lo fo iola whaaleanganga. Po ia fo nana te vai. Po o hameo te tango tu ilo ngutu whaaleanganga. Me foi na tātou te whaitete ai tātou ia pepe whaaleanganga e mana o mia le whawhanga oi le upua le atua. E whaitete oi le mele te tauna pui pui oi le mele o lo so o ngā alu so lo isi a onga o lo molu o kui le wharesā. Molu le esea, ono lai tele oi loa vai tele oi o le teimi te malama le le iai. Mea nai ala ina tā uara ngā luenga le whaiwhi au, ngā luenga le apostolo, ngā luenga whai a o ngai ha, e whawhanga lo wanganga, ina ia e tuputupu i lunga se i a, ina ia e loa po le ale mea moni, lai tala noa tus pa ia fo mai ina ia e loa tonu ke riso, fo mai ia e loa tonu a ke riso. O le mata upo tus pa ia, it's all about Christ, Jesus Christ. Ai whai tau marikenese tau le whaalinga, it's all about Jesus. O a lava la nisi a o onga e ese mai a Yesu. Po le hafo ise se tala inga e ese mai a Yesu. E ese mai i. Lo te whae tuete o ese se. Yeah. Ese se. Ono o Yesu. O i o le ala o pumoni ma le ola. E le isau Yesu. E whaatu se e kalesia. Yeah. O tau whai tau le tusi pa ifa mai Yesu no o sau ne ia o tau maua le ola, ma ia o tau maua hatili e lava. That's the reason why he afu ina sau Yesu. Ina ia e maua le ola. Ele i sau whaatu se e kalesia. Amen. O mea nasa whai Yesu, poto ila na whanau. Ole mafuanga na la ina sau le lalolangi le nei, na sau ea, ina ia e maua le ola, ma e maua hatili e lava. E maua na le ola, o e taria Yesu. O le ola, o le upu ola nei tutonu ina. O lai whaaliliu ma le upu soui. But said O-E. O le upu le na, o le ola whaale atua. God kind of love. O le ola la le na, e ta tau fo ilana whawhanga. Le ola le na whaale atua i le upu mai le atua. E le whawhanga ina i ni pese, pe whawhanga ina ni ati whanga. Amen. Po ni me te whaitau iai. Amen. O le tamai titi la, e tā ua i o le whawhanga, i a whawhanga i le upua le atua. E le onisi a mea, mena le na whaitete fo i pese to te whaalongolongo ai. O tau i au whato atalia Yesu a vea mari mwhaola. I au tau whaitete i pese to te whaalongolongo ai, i a ma meo o a foi. O nusi pepana e to te whaitau ai, let me tell you something. O a o le tustala. I au tau whaitete fo i mene o a foi, o tala to te whaitau ai. Toto i lor mena lo wha o ngāri te Apollo. O whaonga te Apollo le media. E au mai ei tala, whaavai ai tangata, au mai ei tala, e toi o te aleanganga o lista mai titi whato a whanau. Lista ngata e sea. Ono se seo le so se alu iai. Le tele o le mau news le nei. Let me tell you something. Au te whai kauanga newspaper. E le o leilo wanganga. Whai tau le upua le atua. O inalo, e tupu ai. O le tele lau tangata e alo lofa i le atua. They love God so much. Ai polo kiki o lato mafau. E afo ino mea. E tala mno, e maa tele lato i mea o le lalolangi. O tele o fai atu la, e se mea leanga fo le pa. You need to know, be careful for yourself. Pui oi ate oi lea, ilo wola fa leanganga. E sea, ono lo te fai atu te oi wa o le tustala. Lo tano atu la fa tustala. O le tele o isi tala ito te fai tau wai, o le point of view o lea, o le tustala. Amen. That's how they see the story. O le mea nana o atu lātou wa aia, i o mai lo lātou li poti tu sama lātou wha alongo. E tele ia i o. E tele o i lole mea na tupu. So o se tala lava, e tele i o ona i tu. O le tasi ana na saua lungo o lea video, fe puna tangata mai, oi, wale mea rewa pem whapea. Mea no whatu e te oi. E te lo o le mea moni. The truth. E le o taa ua tangata pe whamatala mai. So se mea moni lava, leka kai kango se whamakala se mea moni. Pa ua leo le mea na te whamatala le mea moni, o tu spa ia.
But let me tell you something. O le taimi le nei, a le negative, e le o se story. Yeah. I'm talking from generalist point of view. Leu te whautua te ate utau. Le ima ngi kala lava o kusia. Mea uma te whaitau newspaper me uma la pisi uma. O le upo le atua. Paula le upo te o lai. The word of God. Pau fo le upo e healthy mo oi. Amen. E healthy mo oi. Amen. E o le TV. Amen. Fai tete I me te matamata le TV. Amen. Au te matamata I se mea te iloa e lea o ngā ilo wola whaleanganga. O aka haiku, ma ngā mau mea lai. E lea o ngā mo oi. Amen. Amen. So, e tā ua la. Le vahenga na ua tātou. O tamai titi la. Pēno whai atua se mea e tau tamai titi tano tu ilo na ngutu. Mea na e lai ona mana o mia le supervise ia pe fo isi se na te leo ina lo wanganga. Mea na e tā ua ita maa whaleanganga. O le la tau ngā ruenga lea. O le whawhanga o lo wanganga. Whaatasi I fo I ma le whaiatu ia te oe san. Au e te aru le mea le na. A elea o ngā le mea na ia te oe. Ai sea, o le ngā ruenga nā tama e whaiatu ia te oe. Na isi se le mea na san. Le ai e mua ilo lima. Au e tutu ua le mea na ilo ngutu. O le ngā ruenga nā tama. O le pepe la tangata la e pepe whaleanganga. E whapena. E tatau ona mana o mia. Ia le supervision ia po le supervise na fo I la tau e iPhone. E tangata ua mātutua. Ua mātutua whaleanganga. Te fia, o lesi nā turo le mea le tamai titi ao ona eiloa. So o se tamai titi lava po se, o le pepe. Sorry, le tamai titi. O le pepe. So o se pepe lava e whanau mai. E natural le pepe lea communicate mo lona matua. O le vahenga pito I siri leona tahua e le pepe whaleanganga. So se pepe lava whangau mai, e mauti noa e yeile la a wheso o ta inga molona tina, molona tama. Te iloa umai tamaiti, e le teimi ta te latu e le whale o le whale e te atu whale o sisi o la ilana whanau. E pauar tala le tamatiti lewa mai, pena alfa pena. O le matua, e malama le matua le mela I nei. Whamai, wafia ai. Sia, o le ngangana na I o la ua malama le tina I lana tama. E natural le tama I titi. Le communicate malona, e mo I lava la e le o manino mai tala. La e fai mai. O la e feso o tai malona matua. So se tama I titi e whanau mai. Tamaiti umana whanau mai, e feso o tai mo lato tina, mo lato tama. Ia wha pēnā, fu ila tātou ola whaaleanganga. Wha mai le tala, le tuspa ia le Roma e valus fu marlima, wha mai a wa o tātou maua le anganga, o tātou I tātou o tama whai, o tātou wala au atuai, awa le tama. E leo expecting ai le atua, oe ke kakalo aku I le atua, o peila o kakalo piri cram. Por kakalo peni hin, ma kakalo kangaka maka ukia. No. Kusa lava pe whako penga le wha upu ke kakalo I le atua. Malama le atua sea. La whatu ai wha nau wha le anganga. E nisi fo ina message mai kia o Kevin. Se e kangwa e kusi e kā. Mai se kakalo o ke kakalo I le atua. E leo expecting e le atua o e maka ukia sa kakalo. No. Tusa lava pe kau pangu lau kakalo. From your spirit. O lai loa e le atua. Whatu a e wha nau wha le anganga. E leo expecting a foila o ele atua e peila o kakalo whaife au ma kakalo kangaka ua, wa lewa na mahafuta mane atua. Amen. So o se tamai titi lava, e fe so o tai molona tama, molona tina. Aya, ile ngangana, for mai la il tusi a Galatia, Galatians 4:6, for mai, because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your heart, crying out, Abba, Father. Ona o oio le atalii, for mai ua awina mai e le atua, le nganga o le atalii to tonu ia te oi, wa e vala au atuai, avale tama. Amen. O le ua tātou vala au, avale tama, to te lor whenginga tuai, e le sesi na vala au le atua le tama. O le whenginga tuai na vala au matanga tātua. My God. Why? Ona fo i le iai se feso o ta inga o se san ma se father. O le mea nana ona maliu o Yesu nunga sa aini maliu Yesu fa mai lo watu wai e se awe tu la fo e tau te loa pauna o te mi mua o fai mai Yesu lo watua fa mai le tala apolo ona ualu wa ele anganga o le atua I lunga o tangata ua vala au atua I tangata I le atua avale tamai our Father
A o Yesu, walu ese mai lea nganga o lea tua, o lala ua wala au loa, wa lea toe atalii, au ta ua loa o ia o lea, ole. Le wala au loa, my God, wa lea o toi iaise la relationship asea, o la ua separate lea tua malo na atalii. Teimi mua separate a Yesu maritama, o ina lona wala au i loa Yesu, my God, why? O na loa separate woti faaleagaga Yesu. Ai o le teimi na walua e lea nganga o lea tua i lungo tangata. Lea lau o wala au i lo tātou. Apa Father. O lea nganga lea lena polo misi e lea tua. Le tano tu spa ia fomaini ia tātou maua. Le fola folanga o lea nganga o lea tua. Lea nganga la leu tātou maua. Le teimi le nei. Lea nganga le fomai le oi totono o tātou wanganga. Lea nganga la le nā. Leu o lai lo wanganga. Lea lai tau mawhai fafanga. Lea lai uta mai titi. O le ua pepe faaleagaga na whanau mai la lo wanganga. O se tasi o mata upu e sele no tu se e peru e le tala e peru le na fai ona e sele tawa e peru o lona mata upu e lima fa upu sfuma lua ma sfuma toru fa mai a wa foi ana fai o tou ma o po ua tatau wai ina ua leva ai ao ina toe o ina o tou e se tasi i mata upu mua le fionga le atua, ua avea foi o tou mae o tusa i ai le sua susu, ai le o mea a ano. A wā o ila tou uma ua faa susuina i le sua susu, e le ata mamai ila tou i le upu o le ami o tonu, a wā o tama mea ila tou. Amen. O tangata ia, wa leva ona whaolaina, tātou whaitaula i whaperetania for my New Living Translation for my, you have been believers so long now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. O le tamaititi la whalenga, o le tano fumai, wa lewa kelenga kou whaolainga, wa lewa kelenga kou loloku. A ngā lawa e kou ke, wara uso tala lefa me tala e peru, wara keimingi wakakaunga kou wa o istangata, peitai, e le ai, e kakaunga kou ea o ina o taulanga ngā lawa kou ke pepe whalea nganga. O le tala nā lea, a e peru. Lai tau mawhai ea, e unai tangata ina ia mawhai ona malama matupu. E mawhai lava la ona e lotu, lua se furu tau sanga o e lotu e te lea tupu a whaaleanganga. Tasi ale au ala e mawhai ona e tupu whaaleanganga. Only one way, o le upu ale atua. E whawhanga ai oi, o le au ngāna o tātou Bible study e whai, maisi Bible study a, e whawhanga ai lo tangata ina ia e tupu. O le pepe whaaleanganga la, e le ngata e innocent, paule nao le nā tūro o le tamaititi ia auane ave e sea maritangata. O le innocent, po le pure. O le manatu mama o le tamaititi, o le vaenga le nā e o mai lava, po le a lava le matua e o ilo wola whaaleanganga, e le mawhai ona ave e sea le afo. Ia le nā tūro na, ona nā tūro pito i sidi na ona tāua. Il tamatiti ele mawhai ona ave sea o le piua te mo tono le mua Timoteo. Mua Timoteo. A wani ave sea le nā tura na o le tamatiti mua Timoteo tolu whai upe valu mane iwa. Whai mai, o ti a kono fo ia whaapea ona whaatoia ina i lātou, e le whaangutu lua, e le fia inu waina, e tele, e le manu i oloa. O lo o lātou tā ofi i le upu o le whaatua sā lilo i le loto fuatia ifo ua mamā. O le upu piua le whaasā mo o le loto fuatia ifo ua mamā. Tu so o le loto mamā lea. O le loto la lero tamaititi aua nei ave sewa i o ti a kono i a tatau ana o iai lea. Te matua lava o avea o e mati a kono e aua nei ave e sea lea. Le nā turua lero tamaititi o le mamā. Amen. O le mama. Amen. O le vaenga la le pito i siri o na tāua mo tātou uma lava. I lo tātou sa valinga mo tātou wola whaaleanganga. I tātou iao ngā o na tātou tupu. Le fo in tātou whai tau atu nei le tusi le nā whai maile a fo. I le tusi e peru for my. You have been Christian
A long time. For mai wa leva ona avea o tau makirusiano. Nā lava tu mau o tau ilea. Nā lava tu te pepe whalenga. Ma e aona toi a o ina o tau. I mata upu ale tusi pa ia po o mata upu ale atua. E ese la le tā ua o tātou Bible study e whai. Ona e paule nā o le auwala. E mawhai ai ona mei o ile sila asanga. Paule nā o le auwala e mawhai ona mei o ile sila asanga. E le ei lava si auwala. Mo ia. Na o le upu ale atua e mawhai ona whanga ina lo wola whaaleanganga. E ese le tā ua. O le upu ale atua e whanga ina lo wola whaaleanganga. O le si la asanga o te whiatara noa ai. O le tamatiti nā o le pepe nā ia whato a whanau o le au te talaina la le mta upu nā i le tātou Bible study e se le tā ua tele i o mea o le a e loi foi me e malama i foi i le nā turu o le pepe e la vea ia i foi oi ia e a vea oi se tangata te ola whaaleanganga e te ola soifua maloloina. Let me tell you something. Tasi leo mea o e va ai ai e ese ale ola o isi ka ngaka whaaleanganga o e va ai isi ka ngaka whaaleanganga e ola i fola kou e ese a pi ola e pi ola whaamasingo singo e o asia ele o healthy le diet pe le o tala fia ngai le mea aina ave i ai wo le ave i le susu wa ave i le mea ano mea na lata no tusia e peru fo mai ele kakau lea ele tatau le tamai titi le tama mea o ngaku u yesa fasikalo po se mea ango asia e lao ai mama i ai no lai foi lai e ese anga ka mai kiki o le mea fulana tatu va ai o le mea le ala ina fa apele to tele o nisi to tonu you know ma fainga tale so i fuanga to tele e le o tala fia ngai le mea tau sami fa le anga lai ave i e le o tala fia ngai le upu ma o onga ia mal to inga message lai la unga i amen mo tamatiti fa to aola na nafi e va ai nei a fu no le mea no for tamatiti ai la unga ko mea kau marriage mata upu na some of those topics are really heavy e matua la kwa pasin ma for ka miki kwa le mala mala mar ka miki me fulana e au nga ona vatu mata upu tala fea ngai po mata upu e ngai lo soifua malolo ina fale anga ina ia mafai ona tupu oi fale anga. Amen. Tuputupu ala te soifua malolo ina e te ola ifo e maua oi le alofa e maua oi le loto maua lalo e te whaia le fina ngano le tuasea ona lana awa o ina le lei mafafanga le leilo wanganga. Amen. E le ifafanga ina oi te whaasanga tau isi tali tonunga e le ifafanga ina oi whaasanga tau isi e kalesia pe whaasanga tau pe kausilau e kalesia e esel mata upu lana o ina oi upu ale tuspa ia e le ia o inga oi maka upu ko e kalesia. Amen. Hallelujah. Amen. E tā ua ma tā upo tātou e kalesia, e tā ua awa onga, ai au na wha avai le upo le atua, ale wha ele mai le upo le atua. I'm telling you, don't worry about it. Amen. O le si nā tū o le tamaititi, o le si la asanga o le tamaititi, o tangata, o le tamaititi, childhood stage. E ese la le tā ua, ona e tolu foi ia la asanga o le tamaititi. O le nā tūro o le tamaititi. E tolu la asanga ia. E te maua ai le tamaititi unsteadiness. Ia pole le mautonu. O le isi nā tūro o le tamaititi. O le curiosity. Kama fo i lele manga o hanga ke iloa se mea. E nau ia iloa. Ai whaingir kama kiki, aua ke kango i le mea lea, e kau mawhai ar kama kiki alwa aipo le ala mea. O le nātura nā tamaititi, e le ngata e le mautonu i lana whai unga whai, a o le sifo ime, e kau mawhai e fia i loa. O le fia i loa i o le tamaititi so se mea, o le nātura nā o tamaititi, wha pe nā, o le si nātura o le tamaititi, o le tautara so, talkative. O le kama kiki ke fio e ka kalifisiti. Ioi. E te maua fo ira nātura nai tutonu le e kalesia. O le atatala tātou mta upu nai steimi. Ato oile, o nātura nā tamiti, wai tā ua o lo malama. E le ono e whape tusi se lima, ai ono le tātou mta upu, e tā ua mo le tātou soifua malolo ina. Amen, hallelujah. Tu se Efeso. Amen. Efeso lona mta upu e wha. Wha upu sumar wha. Hallelujah. Famar fa upa sumar fa
Fumai, ina ia le toe tama ni ina ia le toe tama ni i tātou, o loo whelafua ina e peo peau, ma whiawea ina i matangi o malava, o mata upu i le pepelo o tangata, i tonga fitileanga ua saunia e whaasese ai. Te whaitau watu whai upu mai, ina ia le toe tamani i tātou o loo whelafua ina e peo peau, ma whiawea ina i matangi o malava o mata upu i le pepelo o tangata i tonga fitileanga ua saunia e whaasese ai. Peo no whai atu le mautonu i o le mere o le tamaititi, o le la foi. O le teimi le pito i sili foi ona whai te teilo o la whaaleanganga. Ona o le teimi lea, o le tele foi o a foi, ele o mautonu oi, i le a o a onga, ma le a o a onga, o le ale me sao, o le ale me se ono laite tamai titi, ele i mautulo malama lama i le fionga pa i a le atua. O le mea na, o le whai o lea o a onga mai, sa o la le inga, ai ke le i whai kau le context o le tusi. O le whai aku o le koutua ko le whai umoi, lea la, o le sa onga, lea o onga sa o la lea. Tusa, o le tele fo o teimi, o le tamaititi, e tele na tango whaalongo i le tangata matua, na follow e ala ia. O le ala wala le tala e whai atu, e tali tonu al tamaititi. Amen. Mea na ala ina, o no whai atu e whai taulau tu spa ia, ma whai kau, kore context o meo te, ne fo ke whai atu ngā wā e whai kau ke se, ue karikongu wai. Amen. Ai e wha peo na hawa o ina o le upo le atua, pa peo na whai atu e se le tā ua, o le hawa o ina i tātou le fionga pa ia le atua, ina ia mawhai ono e malama lama, ma o malama lama, i le upo le atua, e se la le tā ua o le vaenga lea, ina ia aua nei whelafua ina oe. E te ai foi tu tonu wa o le tasi leo vaenga o lo whenga i pēr ma au na le atua. I tu tonu le kalesia o le tele i o pepe, wafu e whana nau watangata. O lai whana nau whaaleanganga. Tele i o pepe whaaleanganga o lai whana nau. So there's always papers in the church. O le ngaruenga la a tātou. Aua tātou te whaamasino i a te lātou. A ia whaapea ona pe a whai e matua whaaleanganga. Aua nei whaamasino. A ia i lopo le ala asanga la ye. Ona tamu whaile wheso soani. O le tamaititi fo e tangi vale. O le ua le mea matangi. Le pepe, fa pena fo la tamatiti e molona la sanga, ele ngata ele mautonu, o le fia iloa. Kama nga e manga o iloa, o fia nga lo ele kupe. Si o kala ngor piko le la nga ke fa beisi. O to tele la ngiska meki. E fa mai, wa fo o so ko kero ko meki. O le fia iloa. O le whao ngā re whai au tupe whaile ngā le mea. Whe, o mei di siki o mea ngā, o wheo ngā ruele kupe o mea na ngina, ngā whinga ngā lo le akua e whapea, you know. Ke lor tamatiti e nā turana. O le fia i loa. Tele i o mea e mana o le tamatiti e loa. O lo ngā re ngā ture whape nā fu le tamatiti whaale nganga. Le a fo i la e tala no e le tu spaia. E la fo i. Teimina, e whe la fo inga sora ka magiki. Whaari mai le mangaku, ai o le sila i tū fo ta maititi. O le kaukara so o ia. A manga ki fiu e kari fesili ai. E le whaapera e leanga. E le leanga. E lola a sangala iai. O lai fesili mai ia malama sea. O lai fia i loa. O lai fia whawhanga lo lātou i loa. E le leanga la le fesili so. No. O walatanga ngaruenga leo whaere gaming ei. Ia, kia kire whai aku whapea waka makua whaaleanga, ngaru ngola ukala. O tele o teimi a whaifo ino uporo misi atu sesi o tau te vili atu, a leo tele i vili atu, i o tau iloa. O lea lawa whailaka ngaru wenga, o kele o ngisi e vili, kari fesiri, vili, kakakara ngoa foilele. Ai seha, ona o laimana o miere feso soani. Ele whapea la waka vili e karingi fesiri, o waka polo fesa. Ai ona, just to be there, ia tali foi fesiri o le tele foi la fesiri e ona na o lai fia i lo o lai fia malama. Amen. Ele fa apea la o te fai atu e se sena aturo i o tamaiti. No. Ai o na aturo i o tamaiti e te ilo ai le vaenga la i lo la tau matua whaaleanganga. La tau tato te ilo ai. O le la asanga la le ai le ono le mautongo le mea ngai la inga feo so fai solo o le mautongo. Le lopo le alfit filinga a fai. O le mea fuinga le inga fia ilo so o le inga ngā mea ngei. Ia no tātou ono sa ia ona laia. Tamaititi whaaleanganga. Ia ona nātura lau tamaititi.
ai o vo ngai ia se on fesili so or ka ngaka lai ka ko fongo so le o kai ia tato malia ia ono le vai ngana la ui lona ia foi matua fale amen por e lava la matua tangata ile tino amen por e lava la matua ile tino ai a fai o lai wo o matua na la ui lona nganga ia tato te va ia tana amen e tu sale lei o le pepe o le mea fona le ta ua tu spaia alu waku i le fotu tu se e peru e tunga o la ua kakau mo le vanga ko kongo le kale sia ua kakau nga avem fa ya onga ai vai kunga soli o la vai e fo e sia mela o la ma ko i mesi ale ko kongo le kale sia mai e kau ko ya o inga le o to upu le fo mata upu le o tu spaia mata upu fa tau ya ki se o nga la vai ko ke pepe fa le nga e le nga ya ki o kongia ni mea ango o kala fu nga podong fai se kala sifu mai ele ma fai ngo kua mea ango ya ke o ko sia ele ma fai ngo ka ma fai ke mingi o ngai ko ke pepe fa le nganga o tele la usi mata pu tele ni stangata wa ka ma fai e afu e kala ngoa i mo meo o ke mongi kala ngoa i mea fu ngai maka upu fu ngai spiritual realm ele yo o mala malama maka upu mea lilo fu ia o le ke le yo meo manga o nga kailo ai le lo po fe me ku se fa linga mana ku se salamo Olha ele lo po nga ferme o imata upo tu spaia. Ala nge wo fio so fio lo ke lo isima mel ku spaia. Mo so lo fi nga ku spaia. Ala ele ya. Te lo ta mati te mo fo ile nga ngor fi fali. Ta 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 ta. Ora ka mai ki ke mo fo ile winga ngor fi fali. Fa ya ku lo fa fi awa ke va. Le ke mo nga kulor ka mai kiki e fa pena o le matua e le fie lo wata di eti o fi fali i mero wata di eti o le nature ta mai titi po le pepe foi e fie fali i me uma ele ia fa pena fa kai so la mo ia o ia sola so se me fa me lo kinga o la kikinga o lo fie fali e uma ko ngala au lo kinga o ka se i runga pe wika ia sola lo ke la kiki is gaming au ke alu fai ma nga ia sa unga rubenga wa fai ai ulaku loa ai ke u kangalo kinga pe ki o pingia o kinga se me fu sa ka mai me fu nga o lo fia fali ia sola o la au ko mala se kinga la ngai lu molang fu lo wo manga o fa ai ka lo kinga ke au kusara o wa ka se i mo lunga la au se kinga fa leanga o I won't go for like but my mom, I think my mom, she's watching. I think she. Ola wa mi na fa so asia o no lo tela titi o tele o ilo ta o le mena fa mai lo tina e te o le me fo nga ia ke au ia nga fa mai o ke le o ilo o na lai titi lo ma fa fa o le me la nga kupa o so lo fa i me na ina o le winga nga ta me titi fi fali ono o fa ya ta no tunga a fa yo nai tupu I'm not you know for appeal for masino oi but I'm just talking from the word of God. Let's humble ourselves to for open to spy for my te ele tu ele fa mo runga aya for na lo fa tu no ile lo to ma walalo. Amen. It's time to humble ourselves. Va ai pole ale matua le wata tu I fa le nganga. Te lo live na mana o le tu te tupu. Amen. O te loa na wo e tupu. Le sa e kupu mai ai le amakanga o kako Bible study. A makanga e whaalonga o kunga. O e sai e inisio mata upu atala noa tunga wa hika. Ar kemingi. Loa kala ngoa kunga. Wa amakanga e receivinga. Asea. O la wo e lungo le si defo. Kuso loa kala ngoa kunga. Wa e leika. Wa e aka. O mai sa o le leisho. La wo valu lo uru e mingo. Amen. Fai mai aka e no le ona upon tu spaio loto fia ya o le vai la au le lei au le fa no e mamango ai au te fa no ai fa fetai le to ila na upu fa sa o loto ai tatou amen o le tamai titila e au foi o la lave te lalo le o le va ainga lo matua e ta uala mena fatu te oi la ta tu tala no ni mata upu ia le la ka kala ilo o ka se manga ia ongi emisia o le na no pa ia fa ma fa vai o ta tu pro kala mi o ta tu o nga ai ka ko kele yo ai o nga ese ale le ta u o te mana tu e show nis e lo nis na sa mo sa ngi ngi usila e a fo e mo ia la ia te wa ke mi ma la ke mi la foto lua e ona tau sanga ia ke lo ke mi le mo se le mo non kinga mo e ke wa
kusala le po a koe maka o koe lalo. Kusalanga a maka kalifesiri mea ka le iwa. Anko, ia fa makala le mea, fa kusai ke ai fo ale sfululua le po, la au ke yes baby, yes, ia, la au ke kalifesiri. Asia, ona fo olona na tu tamatiti, ole fesiri, so o ia, ia tato, on se ia tato I loa, po o ana aturua ia. Amen, ia tato malamai, ina ia mawhai o na, la ve inai oi, tupuro wola faaleagaga le ngata foi lea, ia soifua malolo ina. Amen, ole mea pito isili lava nanu tau e tau, ole soifua malolo ina o lo wola faaleagaga. Ole si lava aenga o te, ia na walu au te pa I la fo I tato nei aso. Ole manhood stage, ia pole avea lo la o matangata matua. Amen. O tangata ua matua faaleagaga. Fialu tu se e peru. Amen. Aua ne emisia tatou Bible study. Lea la ka kou ai kama ia. Amen. E peru oro na matau pa sumatasi. A tatou wo ai matau fa upulu sumat fa. E se ta ua faaleagaga lana ona. Ola e tanu dus pa ia. E pelua fa. Malua ono fa mai. O le whaatua na le mawhai e Mose ina ua matua o ia, o na ia tā ua o ia o le tama a le whawhine o Farao. Ua fili ia anga le anga ina o ia whaatasi matangata o le atua I le ia, ai aua le ia te ia, le fia I le anga sala e vave mawai. Ua manatu o ia I le tupu ua manatu o ia I le upu whai ona o Keriso o le oa lea e sili I le wha putunga oa o Aikopito a wā sa wha nau o ia I le taui. Amen. Tatu e whai tau mai lunga o tangata matua lea o Mose le tanoa ifa mai o le wha tua na le mawhai ai Mose ina ua matua o ia ona ia tā ua o ia o le tama a le awhawhine o Farao. Ua fili ia angaleanga ina o ia whaatasi matangata o le atua e le ai. Ai aua le ia te ia le fia I le anga sala e vave mawai. Ua manatu o ia I le upu whai ono o Keriso o le oa lea e sili I whaaputu ngā oa o Aikopito a wasa whananau o ia I le sa fa nau o ia I le taui. Ia loa, fa matala tu spa ia ina ua matua o Mose. O le keimi anga maku ai Mose, fa mai ele fili o ia ave o ia mawhina Farao. O le teimi e te matua ai faaleagaga. Se whaataita inga lea mai ia Mose. Wa e fili ai. E te le toe winga whaatasi ma le lalolangi. Le toe winga whaatasi o e man au Aikopito. Amen. O tangata matua la, o laua whaila na filifilinga, e le toi avea au mawhawhine o Farao, au te mana oea, tau leanga ina au whaatasima, ianga leanga ina au whaatasima, mauso a Kirisiano. Hei se teimi wa amataiona au maila au uso Kirisiano e pei te maa ia te ila tou a tala no ia Yesu, e pei e ke maa, fo ile le tala lei, a tutu mai nisit whaol, e pei te maa ile tala lei, pei te maa i o uso a tangata. A whai kangaka le ekalesia wa e whai e maoe. Amen. A whai le kangaka laulangi le ekalesia wa e kewa mai lau ekalesia e koe whai o le ekalesia. Le ai, o le upa tuspa ia, fa mai o tangata wa matua, o le waru ese mai le laulangi. Wa fili o ia, wa fili Mose wa matua Mose, wa whaila na filifilinga ina ia mawhai o na separate mai o ia mai le lalolangi ma tu maanga fa Aikopito fa mai e sili lea. Le fa mai fa upu le fa mai ua manatu o ia I le upu whai ono o Keriso o le oa lea e sili fa putunga oa o Aikopito. Fa mai o le upu whai le whai ana e fa mai tala alwa ai le tangata umatua o le oa tā ua le mea lea. O le mata upu le wha tua ia Keriso o le oa le mea lea. O le wha moe ia Keriso, o le oa tā ua le mea lea. So se mata upu a tala noa tuspa ia I le wha tua, o le wha moe a tala noa I le alofa, whai mai tangata ua matua, o le oa tā ua le mea lea, o le oa le mea lea.
O mata upu le nā, fa mai atana noa i le sa tauro, fa mai le tala, o le o ata ua le melea. Ai fa mai e whaatau wha i le au eleni, mai e popoto. A o le mana o le atua i le wha o le tanga. Amen. Awa ai le tangata, e whaatau i le tangata ua matua Faaleagaga, le upu a le atua. Amen. Amen. E ese la le tāua o le savalinga le te ola i Faaleagaga. I la asanga i e tonu. Le la tātou tala noa ai. I le, po le alava le umi au mai le nganga o le atua. O le awha apeo na tātou ina ia mawhai ona e tupu. E te tupu soifua mālolo ina. E ola lo wanganga. E le ngata e ola lo wanganga ina ua. Tu ina mai e le atua le lo na nganga i lo wanganga. O la lau ola lo wanganga. A la fo e te tau sami i mea ai tala fea ngai. Amen. Amen. Whaafetai i le atua i le tele o ana au nolo whaapeo na whai ala toa o onga. La unga ina upo le atua. Whawhanga ilo tangata Faaleagaga. Amen. Whaafetai fo i le atua le nei platform. Ia po le Facebook. Wa mawhai e una maua se ava noa. Ia e te mafuta mai ai. Ma whawhana ina ilo wanganga o te tantonu. O le tele o nisi o tau. Wa amata ona suilo tau wa ai i mea. Wa amata ona hola le anganga nei tonu. Amen. Is that happen to you? Wa amata na eva ai wa suilo wa ai ata no tangata wa sui fo yo langona. Asea. Ono la wa amata na ile suinga i tonu. Fa me tala le tuspa ia e pe o le matangi. Fa me pe o le matangi te va ai ona suinga i afianga. Ai te le lopo o fele me sa wai. Fa me fa pena le tangata fa na fo wina. We va ai de laula au. Ke vai kwa la lue fa pe laula au ke le lopo fele me sa on makang. Ala ke vai ku ala mi ngoi. Fa mai na tala tuspa ia. Fa pena le tangata fa na fo wina. Ea, fa mai e pe o le matangi na mi ngoi la au. E te va ai afianga me tonu olona tangata le tonu. Ai te le lopo fele me sa o sea. O lai sau mai tonu, o lai ngā lue mai tonu, le nganga o le atua. Amen. O le tangata la le nā, o lau pine po o lau lo fa nau ta inga, ia ola le tangata na tonu ya ke riso. Amen. Mana ile upu Faaleagaga lo ta mai masari na foi mai e te au mai san. Ino tama fai e ola mo ke riso. O tama fai e ola ke riso tonu ya te oi. Ai au tama fai te ola mo ke riso. E pei e fai tau i nei, e pei e le fia ka ngaka pe whaku, au ke ola mo ke riso, ai ia ola ke riso tonu ia te oi, ono le upo le atua, fa mai ia ola ke riso i to tonu ia te oi. Ia umai fonga, we are the walking Bible. Ha, asa vali mai oi, e pei a oi o le kuspa ia le va, ia wafo le fai kau o laulangi, o le upo na tu spa ia, fa meo o tu fai tau. O la e si au lima, ala e fai kau meo o laulangi polar keimi e kau ai menga iau mea ngai. Ona foi o tus fai tau. E te taura na avea o e maupu. Walking Bible. Amen. Ia avea o e maupu. O ina vevesi me uma vai tungtangata. E se lo file mu. Asea. Ona la ia te oile atua. Amen. O alava ni me tutupu. E se lo tamali. E se a winga. E se lo walofa. O mea lai kukupu. Asea. O la ia tangi o le upu. O la ua. Wala tu le upu ola tutonu ia te oi. Wa fi wala laulangi e koe lue oi. Wa e se a oi. Asea, o fa me loka nga kaso kafia mauare file mu na la kamaso. Kamala osiosi so kafia mauare file mu osiosi. Te fia mauare fia male oli la ia mai le la yuso. La o la ia o ina tu ele e tangata le tua ia te oi. Te lo some things are taught, some things are caught. E me te maua I lo va ai e fo I me te maua ina ua. O ina oi pe no tangata ia te oi. Famentala Yesu o te whaia mea no o wa ai o whai o lo tama lona winga. E iei mea na o ina Yesu I nana wa ai lona tama lai whai. Whape nā fuera le tātou wola maso I fua. E te tau le la unga atu I tangata. A o na e matua. O au ngā luenga mau me whai. E a o ina atu e tangata nā le atua. Lato te iloa le atua I au ngā luenga. Te maua I a Iosefa. Ea, whamatala tu spa I ina wa avel tama lea. Le whainga malanga uma Iosefa. Whamaina iai le atua. Na iai le atua, na va ai fo mai wa favor e a foi. Ele leo ele a foi. El tangata le na a foi sa va ir fan pui. Bo maku wa fia wa favor kanga tata le se fasia. Na va ai le atua. Ola na va ai ola le atua tangata le man fainga nga luenga. Na tangi ai le atua. O mea umala le poto le ata mai o mea umalava. Na tangi ai le atua. Amen.
O le feiva o le hatuanga va ai, e se le manga ia, kako ke fai kawa inspire tātou le nā story, ai ma fai fo ina tupu ia te oe, tupu ia te au. Pea e filifile te tupu. O te iloa, ana wha apena umarona whaile miti e Iosefa, aruro Iosefa avea ma pale mia o aifoi. Ai longa e avea se pale mia le lei. O le tele o mea, ele iloa e Iosefa, ina ua fato ai loa e Iosefa ina ua alu ilana whainga malanga, po o le mele na tupu ia te ia. Ia wha te inga, o le mele na le miti e Farao, le na whai lola, ia fitu tau sanga, le la whaari le tua, le fitu tau sanga, ia ma le fitu tau sanga fo ile le e onge ele nuu, ma le fitu tau sanga o le afua te le ai, whamai lola i o tala a Farao, o ele la e sau e vai, se vai tangata ua matua, pena sa vali ma le tua. Ia, whai lola i o le tua, ia sau la o e vai, ia, mea uma ia, wale se poto pe oe, whamai loa, ia, o le fitu tau sanga mua, o le tau sanga leo le a harvest umai mea uma ia, ma ave teu, la fai uma mai ele teu ngā o loa fau fale ave fai ina ia ho o mai tau sanga i fitu o la le tau sanga i onge o laua umanga ready ia mo meo store house ma mea ina ia o le fesili o fea ngai loa mai e fo o fea ngai loa mai e Iosefa na mea o le to tele i onesi o la usu e fol tu spa ia o la tau va ia fo fai mai nai loa mai e Iosefa tono fal pui pui ai nga mo ngofo Iosefa maka feo i o loi lai o loi e o e keua la ko mantua fata o to fo le fa me loi le ai pa ye alu vai le loi e alu keua o inana i lo mai fo e Iosefa o le tele la o mea na i lo mai e Iosefa i le tu langa o le fainga o le malo na i lo mai le mea lai fainga malanga o lana fainga malanga o le mea na o ina i o ia ele atua ina ia tupu e le fa apea na fa nau loa miti nei le miti ai o tai ao ai avea ma pale mio ai kupito no sa iai le whainga malanga ia na manao mia o na tupu faaleagaga manao mia o na matua ia matua le mafaufau ia matua le loto na te whai ai whaiunga ai sea ono le lumanai o le te lei o le responsibility po le te lei o se mea o le manao le atua e whaonga ai oe ai le mawhai o na whaonga oe se ilonga te tupu se ilonga te awa uina se ilonga te matua te taulanga pasi le test te iloa o le atua e le mawhai o na ave o le atua le sila asanga pe a le pasi le test le mena te iai amen e te tau na pasi le test le mena le mata upu na awhai o lo wita ka mawhai e overcome lo wita ia pasi o le na mata upu te mawhai e whaato i lalo le ita ina ia ave o le atua le sila asanga wa o na la mara atao fia o le ita amen ma ele tupu ai a fer fa mo lunga pasi le test on fa mo lunga pe ato to foi na lo fa mo lunga yo gaming ya ka ilo ye o ka imagination lesi gaming o si gaming la wa ka imagining i ko akelo ka ngaka fa le nganga kuso wa maku wa i maku ku foi le ala ngo foi le pima wa na ka fa le test o la vele i pasi le pepelo o la ve pepelo o la vele i pasi le test nga o la wa makua o la wa lo makua wa ko inga ala le i pasi ale nga test o la ngo for ka mai kesi foi le ngo foi ka mai ki ei te tauna e tupu ia wa isi gaming so la o ka o nga hoi le isi gaming o ka mawhai o nga wha apasi su e nga isi au ringa nga si ave ese kuia ese wa wha afanga ave ria tua where pasi pero foi a ngo ison le wha apasi su e nga kama i longo ia ko inga ia o ngofo i lewa senga wha pena la tato ai wakako maku kua ala ngo ngofo i kama i kesi kama ki o la kau ka sengi la kau le i pasi ale test mua pass the test. God loves you, but that doesn't mean He trusts you. Amen. You need to grow. E te tauna e tupu. Pēno o whai atu ri stasio la unga mua. Awane e ngata ni mta upu o lea. Salamo. Awane e talia lo Yesu me e salamo iau e ngaka ilo i ngā no. Hei le aso le nganga pa ia. Sau luma le aso le nā. Le aso le nā whamei te maua i le mana. Te maua i le nganga o le atua. Le lingi whairo na nganga ia te oi. Whamei ea. E te whai le ngā ruenga. Le mana o le atua e tā lai ei, le suafa o Yesu. Ai au fo e te ngata ina le aso le nganga pa ia, man tu fo tala Yesu fa me o le meo te iai. Halu i lunga no fo whaatasi, no fo tupu whaatasi mai ia. O i la tau olo iei le pule ma le mana na mai le atua. Asea, e ala i le ola whaapa ia ina. E ala i le ola i te whaapa ina. Ola i le olanga ua matua wha le anganga. Amen. Ai va ai nei, o to tele yo mea matautia e whai e isi au na le atua. E ke fesiri, ai sia e mea mako kere ma whai inga whai.
Ia, tātou I loa le tali, anga lai wha mahongi no vaenga la, not us. Amen. Te loa le tāua ia, o lo tātou wola whaaleanganga. Ia ola soifua malolo ino, le la whaanga so lo tātou Bible study, ia te amata tātou Bible study mai le aso. Le la amata mai le aso a foi. Aso lua, o te whētua te oi, o te misia, ono le tāua o onga nā. O le a whapeona o ina I o ina ia e malamalama ile mta upu. Ono o vaenga ia no tāua nei, na o basics pe na o sina vaenga na ono o pa ia e a foi. O so atu yo taftafa. A le vaenga a ko ar ka kom ka upu. O le ai lo la ka ko o zoom in to tonu tatou mata lo la ia. Ia me e lo ai foi. Ia pe no fai atu tatou yo fa maula la lo inu mo le tua. Tatou te fa maula lo inu mo le tua. Me uma tatou te faia. Ia faia uma maloto maula lo ka ko kele ia tāua ia te oilo wola whaaleanganga ina ia mawhai ona e ola soifua malolo ina. Ia mawhai ona o oile isi la asanga whaaleanganga o te iloa. Te nau naua ina ia mawhai ona whaonga ina oile tua se la asanga maua lunga. Ina ia mawhai ona healthy lo wola whaaleanganga. Samoa. Na o vaenga nana upa ia na nei. Tātou fe auna mo oi e ta ua lo tupu whaaleanganga. Au e te pepe whaaleanganga. Au te ngata I le pepe whaaleanganga. Au a foi e te ngata I le tamaititi. Au te ngata I le fia whaalii. Au te ngata I le tautal soo. Au te ngata I le sili soo. Au te ngata I le masalusalo fia I loa. Le wingo le tamaititi. Ai e saulunga I matua. Tangata matua, tangata e mawhau e li tautala. O le tangata I loa whaifa I unga. O le tangata e sava vali whaatasima le atua. O le tangata ua matua lona ola whaaleanganga. Whaamanuia le atua ia te oi Samoa la tātou whaise talo. Whai o le tātou prokalami. Le tua le mātou tamā. Whaafetai I lau upu. Whaapeo o na folaina fo I se whaavae mo I mātou. E mese le mātou sa valinga le vaiaso a sau nei. La mātou tatanoha I le ola soifua malolo ina whaaleanganga. E ala le I le tuputupu faaleagaga. A vea o se tamaititi, o a fo I winga, o a fo I nātura, o le a fo I lo fina ngalo I le tamaititi. Ia whaapeo na whaamalamalama ina ia whaapeo na ola I mātou, ola soifua malolo ina. Tama ina ia mawhai o na mātou, maua ma whaamalia ina oe, ma lou fina ngalo I o mātou tangata. Ma whaamanuia mai oe tama, e si o mātou a inga, mai mātou umalawa. Ia iei le whaamanuianga lau, fio whaamanuia le upu, whaapeo na toina. Ia whaapeo na pa use ele le lei mataatia aitama. Ina ia whaapeo na ngalue mailo wanganga, e whaasusu, ina ia tupu mola. E vi ia ai la ua fio mamoa ni fua au wale selenga molo finangalo o talo le malolenga suafa o Yesu Kiriso lo mātou li mo lo mātou whaola whaamanuia si o mātou watunu o na suafa o Yesu wole mamala au atuai nei. Amene, amene. Ia, sa mor tātou plokalami le nā, ili nei foi sa mar tātou sauninga o tātou tatano foi la nā fionga. Io e ao na tātou toi oi ma tā upu, io kele io ngisi o makaha upu ma mawhang kako kalangoa ai. Ai ao na tātou toi fo I basics o tuspa ia vai pole ale la sanga ene ngata fo io tātou malamalama io tātou tupu soifua malolo ina ia pe tupu I la fionga pa ia le atua ma ia e loa lava le fina ngalo le atua mo oi ina ia mawhai o na ao ngala fionga pa ia le atua vai pau wale o le au wala e tupu wai o e tupu wai au. O le upu le atua, le ai lava se si au wala, there's no other way. Amen, there's no other way. E le ai lava se si au wala te tupu I whaaleanganga. Nga o le upu wale atua, e mawhaiona e tupu wai a vea o I matamaititi. E tupu I fo I a vea o I matangata matua. Whamanuia le atua ia te oi Samoa. Whaftai foi, ia mo le a fea fo I tātou prokalame, ia ma tātou whaasoa fo I lana fiong pa ia. Ia o whapeo na whaamalo si au ia oe maau, ia molo ufo I tangata, au ane ingalo ia te oe, o lo ia I le tātou Bible study, ia le atala noa loma tatala tātou mtapu. Au ane e misia, aso lua, pola aso lua I tulai malu, whaatase ma pola aso tofi, o le atala noa I lo I tātou mataha upu, ia o te le, i o se fe au o lo tātia I mo I tātou, ai maise lo wanganga martapina I no lo tangata. Whamanuia le tua ia te oe Samoa, la tātou toi whailo ai. E se teimi o mua, o Kevin Urui vale nei, alofa tele mo oe Samoa, mo teimi nei, whaasoifua ia.
sila lofa mai ile malo Samoa Faamamalu mai iai for ima lona sui lea ua mato feangai ia tausia ia faatonu mea far too